asa masuk kita 2 Januari ya. Terumur tua muda semudo. Gabi mah. Asa buat apa om saudi. Tapawang sorry. Terumur kita semudo. Seroma hotulan. Oh, jalan matanya pengujian di buatku ala horok mirolam. Ali Tuhan abang partai dan bangsa nama bangsa di Banua Gijang di bagasa saya Tuhan rodo kami bagulan ihuyang do ruas di tepi seresok dan cukup narapdo kami martaniang aliamang partai dan bangsa di hari halalas di roh anak dobu imtiamu ali Tuhan dibata homa tok mangaramu tito mamasuk mulia lima dono nami ali abang perdikan basa ala diramu tibono Tuhan di daun nami dan lumobi ng kaling Tuhan di baris jeromi mancalo pamasuk-masuk pado asaripio atong di bagasa tikir Tuhan mangido kami asini Tuhan asa tangan uma tentong mangaramoti kami tarlumobi law kami ma adat kabatakon kami asiruan Tuhan tangan uma natokong at jagay kami sa luna padaw siya nagkapangara nang ibaga sa tikyo pe Tuhan kiadat kabatakonon bay ma Tuhan bolong sa niroha do dami na siya ko mga rajay dimlaw ng Tuhan sa munang akka na humurang manang nasutama di patuba di bagasan sa labiyo tarlungobi na sida hasutuk goro do na mardulantu nang di bagasan tikyope di naro gula-gula na sida siya gula-gula na poso sa ato ng Tuhan nang goro na sida pe alituhan na tuan-tuan ni buta nang sarika ina sida sa luhuk na Tuhan na maklas di roha di bagasa sa Diyo atong alin Tuhan di batama bayanon nami dongan nami mangulaw-ulaw nami siyan na mabuka sa Diyo saat rodi na mangujuni pinuji magawar mo di bagasa Kristus Jesus asin ni roha sa Tuhan ta Jesus Kristus polong ni roha sa di batama doot parsauran ito di perbadiama na mangaramoti hamu sa luhuna amin. Ala di buka huria do bisa dapat nonton asiron kuata diramoti ulota sehingga muka saat dirama maju ajub bang sodok kedua paggilingan do bantuan giring do kota-kota asimat kawan Tuhan saya digiring ma ulota betul asa bermula dari bermula kanauli di panggilan katu kuata baik kamu maju kota mula-mula. Mula bulan asih marwan belakang itu saya bisa rumah sopata di nama muka belota beda kamu saya itu bentang sopat
asa lihat gawe, lihat horas, mulai sinamamuka sa tunamamulungi ulang tahun tetap kita pas-pas dua, asa honor sudah dua, diundi tanolian kalau baik kita pas, habis yang huya lah mengalir, teman-teman. Muna maritete holong lo hatan di bata do banti iti buji-bujian nak keningan di bagasar tikion jula sedarion asima rohani tuha tutu setioma tujulon diro terlumbu bima tiruma ari diulawanon mulai sa namamuhay sapet do pasikokon alani sa ditabetuhat tamamang diamu nakabisuk do abistaran nalapas haton hatani di bata utong-utongan ni hami ruas muna so kanima pagiduan elelet amin muna anani ama asa borhat tita nalaw pendapat terperhalado di hulata matidehite tang masoba na untuk seret ni rohatan na buntar basahat soba ni humta tutong-utongan dunia jadi mena Dia mama nami para lalu di huria amang para lalu di huria nami mau lepas tu soalnya tang masuk kami Roma dapat tok kamu nak hidup beda buat terbaik kami asuh untuk margane bulan alanya amang soalnya hidup ni nado dua pada titik nanti doa amang ai bulan besok puna mau lepas tu soalnya sabahok kami tuat tama tetong nabasahat pasipasuna Paduro kamulo na marorong masari jalan ako kumamulay. Iba kamulo amar bunga-bunga ng namin iso mo si iba kamungan mo si Paul Natio. Kasi matuhan-tuhan na pitabay mali amuna pasipasuna asa supasonod ni Batua. Bona niya huli mga gidolo istapong. Matamatapang ba niya muna kauli? So mali ng akka pamamon. Matutuwa. Doon mo siya so Batua. Dokter nawar alto dia gana dung marmea. Horas maami na magjalo. Tugad ka naman yung una sa namin na mga lihat. Tinawag ang tiyo pinatupanuhatan. Pwede ka magpasta tiyo, ras padu matuha sa atin. Marhide las ni rohata
di baga sa Sedarion ima na magjalo pasok-pasok at mga saripir dia na kota do parumeta sa bagas dero lituata marhite na pasona alani dilas ni rohatay ikon butot tama ulan tadi bagas sa tikyon mamuhay na uli do na ringan asa do surat akama dapat na do kanang ulan do siregan do sa mudan purbaro siguro asa do surat na mauda asa tabuhay maula ate manang dihita sa luna di bagas sa tikyon las ni rohatay apara sila uli ang malapok asa di gado uli di sungaita ng mamuhay ulod tadi bagas sa tikyon amang pandanami isok kami hasuhuton jong bidong mamuhay ulan na uli ulan na liga di pamaso-maso di anak doh parumen nami alani bang majaw kundak soba tomat tadi bata situlu sadai di bata ama anak doh tadi perbadian nami Grabe mga gabi. ano nung alibig kamu pagidon nami tong dope magpagidon kami tuhan muna di bagas sa tikyon asabayan ma undang soba tamat taraja do inakta saripada nahurak kami non di paduhan di pangalakyon namin asa tong marsiajuan Gotak naman. Gotak naman. maulate mamak pada nami ala nung madiololog ka muna ima tamat taraja do inakta saripada di bagas sa tikyon ido nandun dua madohono di bagas sa tikyon nang mamuhay nauli manaringkan siadur mula-mula siadur mula tokpa kadamang magudang mula-mula tas maduma kepada sopa pada nami nung alibag ka muna ibaga sa tikyo godang mula-mula asa liya gabi liya oras pasok-pasok niya magtalibata ibaga sa tikyon bana godang malate madiduata malate manang nihida saluna ano nung malia gabi dia horas diulog tadi duga sa tikyon asi marwani duwa tatong ma di basahat at kapaso-paso na idamatong at saluna alani
do surata manguda las bisum mahita marme meyanak peta do parmeta age manguda dapat jalan Jadi arong ada rin na tuturuan ito magtapong guru masaktara. Tuhuro kami yan sama-sama guru. Alay, ada kusondo yan ako namin. Asa ko pasaktayo nga ikot na sila asa sila mawiro kutang na yung tutulong namin bersama. do sumarama amang guru Galing man sa oras, ihila ni kami nagtuturo na makamarami man naman paliban. Alay, awas ako na pasukin nila. Wala ko ito. Pasama ko. Wala ka nung isa sudah bagko. Sama ko ako kalungan ng rock na ni Leko. Sahur masuk ke dalam. Jadi mengapa masukkan? Walau yang agak diri, apakah diri adalah undang-undang? Gak. Itu akan undang. Karena anak guru yang ngomong. Mula tema 30 juta raja di hula-hula kami. gabiang guru Mahitema raja kami di pagkatalo paso. Di patupahaw ko ilawan. Mahitema spiroha 5 di namandalo. Pasu-pasu pagdokas sa ibeon. Tulang namin na poso. Doon na tulang namin na poso. Siyempre kas doi. Mahite-hite parhalalo. iyo tutu amang guru Raja kami kaniyo bisok kami dan biar dulu. Di raja di paguru. Raja kami. gabiang guru Pagi doa di dalam kamu raja ni hula-hula nami. Gani. Kemari pada aku patik dia raja nami. Lagu ikan patu pahami siap kami perkelewamu. Molo tu petang masuk dihapur raja ni hula-hula nami. Yang kena mana-mana kita berumah tubuh. Anggiat atau karena itu. Dah ada kapan. Bonas tu hula-hula nami. Yo tak pulang menaposo. Lagu ikan patu pahami. Manobba raja nami. Gani. Nas maluan. So ini bagi doa tu hapur raja ni. Malita ini bagas laskar hatan bagas horbaso. Raja nami, suasana ini mana biar upal musik nami. Baik kamu maju musik, nah opas itu
Amang pagmusik namin. Dan. Ang radyo. Nanggola do, si Rega, Burmuro, Peremu, siap kami sa luhuk na. Somong coba namin, Tuhan hula-hula namin, tulang namin ang tulang namin. Gabi ang baru. Otik kita pola hatao, kurang video. Moro pe, pinasomong ni, coba namin, coba luhuk namin, maralupong kamu hula-hula namin. Asa somong hatay ni situ, tuwa maralupong namin. Asa sitisik masih berpahurung pada rumah. Otik dia. So, kami namin maralupok kamu raja namin. Tuhan tama naman. Inaroa mo nga. Padapatok kami hula-hula mo na sa lupna. Dihamok kang boro namin. Buru, bere na bere. Do, buru mi dong sa muda. Uto hami do. Abang ibig kamu do. Nasa balganiro hamu na. Tuhami hula-hula mo na. So, kami madok ng boro tuha mo na. Asiruhan ituha sa ditambay dihamu na. Gabi na niulang itangamu. Sinur ng papa muna ipasipas muna mariran na faktor mga dulok na marogian. Oras sa maamig kahula-hula muna madyalo marlipagad na maandira dyan ang baro namin na mga liyan. Tiwa mo hula-hula namin Rajay si Malangos sobat sa daama doon tulang namin siya turito kasi matubang doon si Ringo-Ringo tulang namin na robot bultun Raja Sona buwan tulang si Regan walang nangyari si Regan doon hula-hula na poso siya sa daama si Malangong doon hula na maranggi siya turing to kasi matubang doon si Hotang si Raja Luan sa ulang kamo Raja namin dinapasatok paso-paso na uli pag masunalitan
muna. Ima isiala makna sirohaita sadaryo. Iya betul. Ima di dalam mencaro pasu-pasu pada masa ribeon ima bere dohot morunami. Iya betul. Anggiat mai dari keluarga nabahagia keluarga Sibuan Nasiroha di keluarga Iya muna. betul. Aku jumpa pasangan hatan dan berdua enam sepuluh sada ma cuma deun 12. Sibuan sangat ma bere ukur nami jala sibuan dua. Betul. Dari sonari yang nami nama penuturan nami diamu pak musik nami apa mula nauli mula dari dan beda mama godang mula mulai laspat godang sopa. Binuat tanuliak binain tu pika pasu naik mangaliak nama hati sudah atau orang udah uhud isong makapasahan koras bir itu raja di pamoron nami baik kamu mah godang nomor di situ. Orang semakin dibandingin diamu orang ini raja yang memburu nabi firman atau firman dogu. Betul. Firman kau tinggal baru pasarongan. Firman kau tinggal dulu Ini buku yang amuna lima mayoritas wanita masuk termasuk itu orang Papua. Saya lihat betul. Tapi kalau kamu Baik kok. semua orang pernah betul. Akan kita lakukan firman pakai baru pasarongan. Firman kau tinggal masuk dulu mana? Kita beroha atau nongli nyor termasuk yang menonggai mau apa nak bisa dia para kaum dapat sebelum awam apa lah so opung awam ada kita mau dan harus kita sudah dulu ia pagi yang menyertai pagi ke sekolah kecil mana kelas anak-anak pasti madoni boras bisa dia boras tidak pagi orang sebaiknya yang bukan mata Orang sepir, lalu kita pasar tani di bagian seperti kiano. Firma kopi bahu-bahu persalongan. Firma atau dimu konan suut nami luju-luju ma akal pengomong. betul. Tuhan benar-benarnya di sini. Oh, Benar-benar nanti boleh menonton. Ini adalah museum. Jadi ujungnya Deron kita patuh dari masih beda. Gado kok, Jadi sama nata boran pil. Saya sudah pernah bisa benar ada benar tulang. Asa firma pokok di Golden Pertolongan. Firma atau di Golden cuma nama kata ngomong. Itu bukunya lama muna di pas patik ya no. Gabir Berbeda harga per boras 1000 seperti tadi.
Dalam ditanyang namin di ruang guru teman-teman tua debata. Dinamojak beda namin doon guru namin. Penjara perdongan penjara pasupaya perdongan sarebel sa Tuhan tamarhita na persona. Tangyang ka kamang guru. Jadi, Asa agiat ma pasarebel ni beda namin doon guru namin. Nagok dami pasarebel na daudat jala nakasiha ko. marhite pasu-pasu di pasahat tama duhamin yang muna marganing bulan. Uhud do, mardongan. Boras ribu-ribu, boras sibiritor di pasahat tama tutong matongan namin. Ang giam masok ng hatang muna ito lang, marhite tang yang munay. Asapir mato di namin, totong matidulon niya doon, pasu-pasu muna di bagas sa tikyon. Asapir toki balbal mapasalongan. Pirim mata din namin ang miguel yang marganing gulan, luju-luju madiululan namin na mga liyan. Raja namin, isok kami galing muna, didok nagbatura, dang sudah purong ng masasakot dari palia, dang sudah ada doong ng pesipatuhan namin na sasadya. Raja namin, kami galing muna, nalauro, madapatok kamu masoba kami sa puluh jari-jari pa sa puluh sadal si madulong ulima rohamu majak ko diaro nami Pangiluan elelek nami di bagartiko pasatan mi wantikan. Gudang besok muna. Molo pe songoni raja nami sepanami. Tuhan tama tetong napasangat. Rohan namin di soba muna tuwagi tunga karuni kami di mualtiyo ng pinasap muna tuwagi songoni diri naman mata. Doon namin na sa manarangin na dua-dua bago doang muna mahal ko dulu doang muna marobian. Oras mami di sule orang ulang muna ng Majalo marlo ganda ma di hamuna amang pun namin na di Budapta yang mulo mga nakahuli dahil mo ito mananggali. Hami pe alam nung naroha masoba ito namin hami pe tamado orang namin naman ang sige raja ni amang guru namin alay nape orang bere do guru namin ang isma mo at ang guru namin
Nung mataruli kami, paso-paso, mahiti muna. Ang iya pa mahiti muna, totong laboton namin tutulong na ron. At sa na ringkan, paso-paso muna yung kami di baga sa tikyon. So kung nidok ni nado ito, madoonon raja namin. Ari lang na marhat, dulok na kamal rubigan. Oras sa mahami, galing muna magaling gula na magjalo. Maripaganda iulala namin na mga Yung pinahin ng panuhatan, kaya daw mga sinutiyo, lahat tumawata ka. Namalate malang dino sa luna. Tarlumubi ma, dito pa parang tugan na punta, tugan ng gulat. Asa tajo. Orang ni ulat tanan ni apa ngadi begsakti already merita. Raja sinabila doh ulah namin sa luna. Raja nami pasata mi mapatikyan ito amo na maswara ma raja ulah namin. Makita di basa itu kami darong kami siya dairi, siya kabupaten dairi. Gari itu loh. Rong na ujumpak kami, iroman tungunan di poperendo po namin sa Rajauluan. Ibasno kami roman kapuntok kabuna di Raja Nyamangkoro namin. Iya, betul. Pagkuna, nama sangat nama tua, pangan paribasan niya, pangantaran niya, paribasan di Buro. Sa nai, di basa di Tuhan talo. Ibasno kami tok roman kapuntok kabuna, ibasno kami kapuntok kami. Mahina din ang kasunsuloa kami. Turaja Nyamangkoro namin marga na inggolan. Nung ano sarohan namin, ginamagulhon niya nga, dohon, tutungan ko na magjaro, surang pagdunga sa Diyos, itungan ko yan, Tuhan ka. Makita na po sona, ipastor kami. Makitay, kamahita mandok mo yan, ito ka tayo mata, tua, si Tungsen. Baik na. Aku lalu terjadi, baik kodang mula-mula, kalau seperti itu. Padahal bukan dah sopan, baik. Kerajaan Nyamangkoro namin. Dihitan orang nakahula-hula ate. Las bison baru bagi na mga ito kay tatapasahan mahal ko yung kerajaan Nyamangkoro. Ino punta na pagkolo. Pinuwan tanong lihat baik batu bata. Baik kondang lihat di kasbano mematukan dak sopa asal pasatan har ko itu kerajaan Nyamangkoro namin.
Kami hula-hula na niya bagan si Raja Allah amat dari batang pas ko perlihat na sulit angka pasu-pasu Gabi mo lang. Kalau kami itu, turun beri silakan. Gabi mo lang. Kalau itu soalnya konflik nabi orang kalau kalau kamu nak mobil makan di bulan yang bukan dia. Kalau ini orang kami di orang itu, pintu kami bangkau pertolongan. Bagaimana kalau bingung hubungan anak Paso-paso marhite na pinasahap muna. Boras sepiritor di boras ribu-ribu. Ang giyam ma. So ni hatam mo na ito raja namin. Sa pirma pakibol bawal mapersalongan. Pirma to din namin geleng muna. Luju-luju man ang pangmuan. matutu Raja namin. Wamang boro. Arirang nama auto madulok na perubian. Oras sa mami. Raja niyang boro muna magjalo. Boras sepiritor di marlipagad na mahadihula na namin. Sa pikyo di las nirohan namin. Mardahite holong munay ibuk kamulo holong mahite hadal di bata rodo hamu iman atau turun ng kiningan anak nami nagabi helamu puro ng gabi barongan nami didok natutua raja nami tang sudah purung ng sudah jadi palian tang sudah ada doum nang pel supaya tuhan nami nasusadaya ulima rohani raja sa rohami mendapat tukamna marsobat dua do pamuna. Tidi natin pa ma ay gulang basa puna. Mula pa itong songon ni Raja Nagoy nabuta sa bawang kami. Tuhat tama tatong na pasangan. Memang bolong ka mangkor namin margarin gulang nun, karena itu naman ang nahudiyo. Marhita di ulang dari bagasan sedang di pasatua silakan rohanta. Ya roh kamu dan ipong kamu na hona so kamu dan dia disapin pasapusaro si Majulo. Alay takas doh berikan jalo persuyong kami, baru kamu ngadotang namin. Diri kami na dohe. Dahotak kami di buwan ng tiyo. Kami petong marapagulang patulang tanaman tuwa ni Pataguna. Di huta ng sumuni manang di balian. Di natuhat ka gabi na diula siro na ginahan. Talugobi manang poras ni Hatol Mang. Ato, asa sa ulo sa sito tuwa. Asa sino magporta mang lorus-lorus yan. Oras sa mira ng hula-hula muna na magjalo. Tugabi na hamon na raja niya mang boro na aming Pataro kami merhite uling-uling amin. Asa upasahan kami mene namin turaja niya mang boro namin talugobi matubol namin doon tuwala namin. Baik, saya kira dulu. Ayo
Horas mati raja ni amang boro namin na jalo polo namin tu gabi na hari hula-hula muna namang yan. Sino ba yan ang boro? Hula-hula nami dohot, hula-hula ni hula nano sa doon na raja nami. Inak sorry pada. Nung ataruli kami paso-paso marhiti, mememune tu yan pan nami do permain nami bagadat tikyon. Las marwani badan nami, las manang partian nami, maritetang yang munay raja nami. So nidok ni natutu madohon. Ari ang nomor halto madulok nomor rabian. Ora sa kami pagkalingong muna magjalo mememune marlipaganda mandi raja ni hululan namin ang mga liyan. So kung ima at anauli sa nagipit na bulan. Sim, persaudi ano ba niliyatan mo ko na dengar? Baik ma sitio sa tami. Sa hapto paguro di Subanganon. Mula betul soalan nagutan masa tapi sobat namin tuh muna uli maruani rajai soalnya do ni natutu maru tini nabi lau ba mai guna masa muna
Mulai patok sa kanong radyo na buta sa buong kami. Tuhan ka mga totong na bata sa basuna. Pasal natin na mertua sa ibata silang kaniluhan ka. Makita na ang gabi, boro namin na ang gabi jadi. Nagabi para may muna doon anak muna nagabi hinalan. Makitay, pinapatulungan nila sa mga namin dito. Kung kami doon ay kasi tiyo-tiyo, ay kinagajang, ay kasi mundurudo. Mangturong pagkadya pa, horasa mo, di ka muna, sa muna, amang kortar mo, di ka puro namin bang doon hinalan. Ato, sa taong rapason si tua-tua, asa sa tito na siguro pa hulong na siguro. Tidak kinagajang na kinamang mo na kupasahan. Kami ito ka muna, dinagyan niya mga baru namin tarlo mo, di ka ito baru namin ang pera namin. Amat talibatan na pas paso-paso na. Sila mo, di nga kami ang mga baru. Padala. Ido. Beta may naksya Di baru namin. Sang toni na nang di bere nga minggal sa tikyo. Bere nga bundu. Oma dekke sa budrugo. Dekke na tonggi. Dekke na daw. Lima na makain ng laso mga muna. Lumuhin na bentuk rumah tangga ng rumah mga Sahi pasti pasal ng mga rokam muna. Merusuk pengope dari nami do sangat betul. Titik ini pengope goreng ke pohon. Odi sesadia dekke dulu pasal kami itu. Padu hak kalau memang gohi ke batu mah ya ke. So ini masih yang kami ulang Baru roto bere, situ di masuk apa golang-golang pahuna. Tu soal pere kesahat jago tempat bahan tulangmu. Saya tuhan ka mananggol ka suasuna. Jalan. Pengasahan sahabat kami selamat terpandang Bangsa di Banua Ginjang para suruhan nasumu. Gok puji-pujian hasa ngapon mandongan moliati tentong isombang nasarohan nami napungot beropan. Sudia kalikan basam untuk asli roham tentong mandongan mengarah motihan satu dikyon takas berlipat galau kami Tuhan ya kodo gugu nang hani pason koi hani ro si atong-atong di bagas nami saat tu ngananon ima Tuhan mahiti gok kodo jojo di bona sultan nami marga nenggolan ima Tuhan dinang manjalo pasu-pasu perdongan seripion si atong-atong di huriam marhite na kosong alani Tuhan mangidur tanian lebihan itu adopannya baik mah anak ni huriam boru ni huriami gabe keluarga na bahagia keluarga sebuah di roha di tongan-tongan di keluarga suang-songan di tarumobi mah biar midahu ali di bata Jehovah suang-songan ima Tuhan gudang nai dope si lohon nami di dikion ima Tuhan manggalar adat dohot manjalo adat siang kedua belah pihak karangan dohot parboru kupa satu tangamu asaho matotong na mga turun tuwag kana uli na dinggan asa totong di bangsa kami dohot las di roha barhiti tonding parbaliay Isan Tuhan si panganon radia di jolo nami Jumolo pasuk-pasuk Tuhan asa hutang kami asa makorong gogo naik baru tahu puji-pujian pasang atong warna nabalian atau ngoliate madiwo Tuhan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martaknya kami Tuhan Tuhan dia ang baru nami rohama tu doala raja ang baru nami Oke. Kertas masih, kamu dulu. Taruh tasnya. Maro punya kertas. Baik, bagi dua aku bagi. Abang boleh, saya usah kalapas. Asal dia Allah. Kenapa kau Tuh, nasional kota. Bisa kami jadi bisa. Ang baru. Jangan para. Sekarang kami ada dua baru. Allah. Abang baru